Andrijanu Božović šira javnost najprije je upoznala kao pjevačicu pop muzike. Odmah nakon toga Božovićeva je pokazala i svoj talenat za novinarstvo, pa je već godinama urednik i voditelj emisije AB priče, a od skora ova umjetnica ima i novo zanimanje. Postala je instruktorka fitnessa. Iz nekih mojih zdravstvenih razloga da se aktiviram prosto i da krenem s treninzima. I dođem, pogledam Body Pump i onako oduševim se. I u stvari evo godina dana, bukvalno kako sam ja aktivna, i moram ti priznati da sam prosto zaljubila u Body Pump toliko da sam pošla i na obuku i prošla obuku i dobila sertifikat za instruktora, tako da vidjela promjene na sebi, jako se bolje osjećam. Iako su je doktori zbog zdravstvenih problema savjetovali manje intenzivne treninge, program Body Pumpa je prija izglobovije, kako kaže, manje bole. Poznavaoci ovog programa Body Pump opisuju kao muški trening, ali Božovićeva se ne slaže sa tim. Ostaćete na trening pa ćete da vidite koliko ima žena, koliko ima muškaraca. Mnogo više žena. Ono što mogu reći za Body Pump jeste da je trening snage, ali to ne znači da ćete doći napumpani i da ćete doći nabildovani, već radi se na tome da dođe do definisanosti, odnosno da se izdefinišu mišići, da se dobije više snage, da držanje bude bolje, jer uvijek potenciramo ispravljanje leđa i grudi vani. Tako da nije zapravo muški više, u stvari on je za sve, on je bukvalno za sve. Samo što čini mi se da su žene nekako upornije i zaista su sjajni rezultati nakon nekog kratkog vremena. Andrijana ističe da je ovaj trening najbolji u kombinaciji s aerobnim, a otkriva i kako reaguju kad je vide kao instruktorku. Ja sam primijetila da im je neobično, prosto onako budu iznenađeni. Čak i ovaj događaj sad fitness subota, što je bila super subota, prezentacija Les Millsa u Delti, vidim da su se mnogi onako iznenadili, ali to je dobro. Mislim, i mi koji se bavimo javnim poslom volimo da budemo aktivni i da treniramo i sve i zaista jedna pozitivna energija i pozitivna atmosfera vlada uopšte među ljudima i vidim da pozitivno reaguju. Možda neočekivano za njih, ali s druge strane naviknu se, vidim brzo. Na njene treninge polaznici dolaze sa pozitivnom energijom, a ona se trudi da sa osmijehom i napuste salu. Čak se onako kroz trening potencira malo, to neko raspoloženje bez obzira na sav napor, a zaista jesu teški. Mislim, težak je trening, prosto, ali znate kako kaže, no pain, no gain, odnosno bez bola nema ni uspjeha, tako da svaki bol u mišiću tokom treninga znači da taj mišić radi i da ste na pravom putu. Naporni treninzi Andrijanu su doveli i do prve nagrade, pa je od skora i Les Millsovo promotivno lice. To je zapravo više podstrek da čovjek više radi. Dobila sam još jednu besplatnu obuku za koju god se odlučim, tako da vidjet ću malo još što bi mi bilo ovako interesantno što mi možda nemamo, pa da to i uvedemo. Iako je, kako kaže, ovo njena nova ljubav, zbog posla instruktorke neće zapostaviti ni voditeljstvo, a ni muziku. Ja sam se malo iz muzike povukla, imala sam problema i s glasom i sve to, međutim meni se to sve vraća. Ja sam, zaista se osjećam bolje. Mislim da i zahvaljujući ovome, zahvaljujući treningu, u svakom smislu se osjećam bolje. Tako da zapostaviti neću ništa od toga, potrudit ću se da sve to nekako, a mislim da može sve to da funkcioniše, jer čim se čovjek osjeća bolje fizički, onda je bolje psihički, a kad si bolje psihički i fizički, onda sve mora da funkcioniše. Božovićeva ne krije da već razmišlja o novom singlu i nada se da će ova godina biti njena. Dok je pauzirala od muzike, bila je u kontaktu sa mnogim autorima, a nada se da će neki od njih napisati pjesmu. Postojala je jedna opcija, jedna varijanta, ovako skoro Zele je bio gost, AB priča, i postoji jedna opcija da on nešto uradi za mene. U nekim smo pregovorima, dogovorima, vidjet ćemo. A Hari Matakari je neko ko je onako moja ljubav od davnih dana, kad sam bila mala, u tom nekom pop smislu. Tako da sa Harijem također postoji jedna priča, još odavno, pa vidjet ćemo.